Hayyee ashama baga siningee baga bara haaraa bara gaarii lakkoofsaan guutuu bara guutuu keessatti isin dabarsee baga nagaadhaan dhufne egaa bara moofaa akka uffata moofaa ofirraa baasnee lammata akka nagarretti dabarsinee jirra. Bara haaraa immoo bifa haaraadhaan hojiidhaan jaalalaan akkasumas immoo milkaa'ina adda addaatiin walitti dhufuudhaan walgeenye jirra. Kanaaf kabajamtoonniif jaalatamtoonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensonni waldaa dargaggoota caffeetii fi akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa kan taatan biyya keessaaf biyyaan alatti kan argamtan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa akkam jirtu nagaa keessanii barri kun bara gaarii bara nagaa bara tokkummaa bara dhiigni tokkoon gannamne bara hunduu wal hubatee guddaaf xiqqaan keenya hubannee bifa gaariidhaan immoo muuxannoo gaarii hubannoo gaarii walirraa fudhannee hojii gaarii walirraa fudhannee tokkummaan humni immoo injifannoodha waan jedhuuf tokkummaa keenyatiin tokkummaa saba keenyaa tokkummaa biyya keenyaa tokkummaa uummata keenyaa akkasumas tokkummaa biyyattii kana martuu isaati irratti hundaa'ee egaa har'a immoo iddoon itti argamee jiru istiidiyoo caffee miidiyaati. Istiidiyoon caffee miidiyaa keenyattis bifa kanaan miidhagaadha jechaadha. Biiroo keenya qofa hin taane istiidiyoo miidiyaa keenyattis bifa kanaan haala kanaan kana fakkaanna isinis bifa barbaachisaa ta'eetiin waan hundarratti muuxannoo waliin fudhachuu qabna waliin hojjechuu dandeenya. Kaameramaanii fi editarii Abdeemaanaa jedhama akkasumas immoo daayirektarri miidiyaa caffee miidiyaatii fi koominikeeshinii miidiyaa keenyaa Hacaaluu Guddisaa waliin jirra. Ani Sanyiin jedhama. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasaa bara haaraas ta'ee ayyaanota hundarratti iyyuu gabaa ayyaanaa bal'inaan dhiyeessaa turre. Akkuma isin beeksisaa dhufne dhiyeessaa turre. Har'arree gabaarra jirra. Yaa ta'u malee immoo ayyaana fakkaachuunis dirqama. Hanga guyyaa kaleessa galgalaatitti halkan keessaa amma sa'aatii 4tti kooriyaa biyyii hundeessinee komaandi poostii labsannee magaala keessa rabsachaa oolle tola ooltummaas oolle waaqmee jaanu hiika jaatti laanne hojiirra oolchine raawwannee jirra. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensota kan taatan hundi keessan barri dhufnu kun bara jalqabee calqabne bara dhufu kanatti ani itti raawwannu. Dhimma rakkoolee waloo keenya hundaayyuu kan ittiin finnu nuufaa taasisu hundi keessanuu coqorsa ta'a lafa qabadha arangamaa gurraacha ta'a diina isin cinaa boccooraa qabadha reebaa qaqqaba dheessaa jalaa ba'a tokkummaan haa dagaagu rabbi nu haa gargaaru humna nuufaa ta'u galatooma. እንቁጣጣሽ እንኳን በሰላም መጣሽ አዲስ አበባ የብራ አበባ አዲስ ዘመን መለወጫ በዚህ መልኩ መጥተንላችኋል። ጨፌ ሚዲያ ሁሉ ጊዜ እናንተ ጋር አለን። ጨፌ ሚዲያ ብቻ አይደለም። ጨፌ ወጣቶቹ ለገበ የህብረት ስራ ማህበር ሁሉ ጊዜ የህዝብ ማህበር ነው። እንደመሆኑ መጠን ህዝባችን የሚደሰትበትን ህዝባችን የሚጠቀምበትን ሁሉንም ነገሮችን እስከ ማታ ድረስ እስከ ማምሻው ድረስ እናዳርሳለን። ከጨረስን በኋላ በዓላችን ደግሞ በዚህ መልኩ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ኮኦፐሬቲቭ የህብረት ስራ ማህበራት ነው። ኮኦፐሬቲቭ ይሄን ይመስላል። የኮኦፐሬቲቭ አርማ በየደረጃው ያሉት ሁሉ ኮኦፐሬቲቮች መጠጫም ነው። ኮኦፐሬቲቭ መባያም ነው። ስለዚህ ኮኦፐሬቲቭን እመኑ፣ ኮኦፐሬቲቭን ተቀበሉ፣ ኮኦፐሬቲቭን ውደዱ፣ ተደራጁ፣ አንድነት ማስረቱ፣ ይቀናጅ። በጋራ ስንሆን የጋራችን ያምርብናል። ኮኦፐሬቲቭ ሁሉ ጊዜ የህዝብ አገልጋይ ነው። ደስታው ልቅ የህዝብን ደስታ የሚመርጥ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ከ80 ሰው በላይ ሰርፕራይዝ አድርገናል። በውጭ ሀገርም ሀገር ውስጥም ያሉት ሁላችሁም አምናችሁን የላካችሁንም እንዲሁም ደግሞ መልእክታችሁን በፍቅር በደስታ የተቀበላችሁንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ዓመት ዓመት ያደርስልን። የሚመጪው ዘመን የፍቅር የአንድነት የመተባበር የመቻቻል የእኩልነት የመከባበር የአብሮነት አብሮ የመስራት ችግር የሌለበት ችግር ያለበትን የምንረዳበት ሐሳብ የምንለዋወጥበት ፍቅርን የምናበስርትበት ይሁንልን። በርቱ፣ ጠንከር ብለን ቀጥለን በጨፌ ሚዲያ ስቱዲዮ ውስጥ ደግሞ በዚህ መልኩ ከካሜራማንም ከሚዲያ ዳይሬክተራችንም ከሁሉም ጋር ሆነን በመተባበር እናንተ ጋር ያደረስን ስለሆነ እነሆ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ስትበሉ ቅባት እንዳታበዙ፣ የበሬ ስጋ ብዙ ቁርጥ አትብሉ፣ ፍየልም ብሉ፣ በግም ብሉ፣ ዶሮም ብሉ። በደንብ አድርጋችሁ
አመጣጥናችሁ አሰሩ። ስትበሉ ቅባት አታብዙ። በሬ ለልማት ፍየልና በግ ለመብላት ይሄ ሁለቱ ለይቷል። ስትበሉ ኮርማ በሬን ያልተቀጠቀጠ በሬ ብትበሉ ለተለያዩ በሽታዎች፣ ለውፍረት፣ ለእርጅና አትጋለጡም። ስለዚህ ወንፈን በሬዎችን፣ ኮርማዎችን የተሻለ ጥብጦችን ብትበሉ ጥሩ ይሆናል። በርቱ። አብረን እንቀጥላለን። አብረን እናድግ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ኦንላይን ቲክቶካችን ላይ የምንቀጥል ይሆናል። ላልተወሰነ ጊዜ በኦንላይን በቲክቶክ ከእናንተ ጋር የሚቆይ ይሆናል። አሁን ለጊዜው በጨፌ ሚዲያ ዩቲዩባችን ጨፌ ሚዲያ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አባል ሁኑ፣ የቤተሰብ አካል ሁኑ። ቢዝነስ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ሶሻል ላይፍን የተካተተበት ጨፌ ሚዲያ ሁሉን አቅፎ መልቲ ፐርፐስ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲን በዚህ መልኩ የምናሰራጭ ይሆናል። ከኛ ጋር ሁኑ። እኔ ሰኚ ደሹ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር መስራችና ፕሬዝዳንት ነኝ። መልካም ሁኑ። በያላችሁበት አካባቢ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርካት።